درود بیننده های از ارجمند. مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال میانی دسته های لیگ اولی آغاز گردید و این شام ما با دیرکتور لیگ فوتبال تاجیکستان سپون شریف در برنامه فوتبال تاجیک صحبت خواهیم کرد. شما دید. آمد باشین. البته موضوع ها خیلی زیاد هستند برای صحبت امروزه و من میخواستم از آن شروع کنیم که به قریبی یک واخوری ویژه با کمیسران بازی ها برگزار شد قبل از آغاز مرحله دوم. تشکر زیاد برای دعوت و اشتراک در برنامه بسیار با مورد، یعنی که در نظر دارم پس از گزارش تابستانه در فوتبال ملیمون. بله، لیگ فوتبال تاجیکستان از روی نقشه چهاربینی هایی که در ابتدای موسم تصدیق شده بود در ماه ایول، یعنی در روزانه گزارش تابستانه در وقت تعطیل دسته ها یک سمینار، یعنی که یک واخوری، یک جلسه وسیع با کمیسران لیگ فوتبال تاجیکستان سنه 29 ایول در مهمانخانه رومی شهر دوشنبه برگزار کرد. مقصد از برگزاری این سمینار بررسی و تحلیل قسمت اولی چمپیونات تاجیکستان با این دسته های لیگ اولی لیگ یکم از زاویه تشکیل و برگزاری بازی ها بود و آمادگی بیشتر و خوبتر و رفع نمودن کمبودی های جای داشته در تشکیل و برگزاری بازی ها برای نیمه دوم موسم بود. سمینار با اشتراک 28 کمیسری که الان فعالیت میکنند در بازی های ما سفربر میشوند برگزار کرده شد. در آن تمام جنبه های سمت فعالیت کمیسری گفته شرح داده شد به کمیسران و فکر میکنم کمیسران ما از این سمینار بسیار یک برخورد خوب کردند، برای خوب تجربه خوب برانگیختند و امیدواریم که نیمه دوم موسم بازی ها در سطح خوب و قناعت بخش تشکیل و برگزار می‌گردد. سپون ببینید که برخی از مخلصان من همین رسالت کمیسر رو با رسالت ناظر بازی با مثلا مسئولین دیگر اندک آمیزش میدهند. من میخواستم شما مختصرا شرح میدید که رسالت یک کمیسر در یک بازی از چی عبارت است؟ کمیسر این یک شخصی مسئول است که از جانب فدراسیون فوتبال تاجیکستان یا لیگ فوتبال تاجیکستان سفربر میگردد برای تشکیل و برگزاری یک بازی. بله، اگر ساده کرده گویم کمیسر بازی با همون خطای پهلوی میدان از خطای پهلوی میدان بیرون کار میگیرد. داخل میدان کاری کمیسر نیست. بله. این نقطه ویژه است. نقطه ویژه است که باید مخلصان عزیز ما این چیزا درک کنند. و ناظر بازی شخصی است که بها میدهد کاری داوران. بله. یعنی کمیسر بازی سفربر میگردد 2 روز یا اینکه 3 روز پیش از بازی برای در سطح بلند و خوب تشکیل و برگزار کردن بازی، یعنی در نظر دارم بازی ها باید تامین امنیت یا تدبیرهای بخطری بازی، جابجاگذاری مخلصان، آمادگی خود ورزشگاه و دیگر کارهایی که به ذمه کمیسر گذاشته شده است. این یعنی از مسئولیت یک کمیسری بازی. بسیار خوب. اکنون من میخواستم در موضوع آزمون بهترین مخلص شما صحبت ادامه بدیم، چرا چون که البته این یک روند طولانی است که از آغاز موسم تا آخر موسم ادامه میکند و میخواستم یک بار دیگر به بیننده ها البته به مخلصان شرح و توضیح میدادیم که همین آزمون در کدام پایه است و چگونه نظارت کرده می شود و البته چگونه نتیجه گیری کرده می شود در آخر. آزمون بهترین مخلص سال چگونه که اطلاع داریم طبق سپارش دستور خود محترم پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم امالی علاقه سال سوم است که میانی کلوب های لیگ اولی و لیگ یکم در چمپیونات های قهرمانی تاجیکستان راه اندازی میگردد. خود حاضر 19 کلوب مخلصان یا اینکه فن کلوب گویم اگر گروه مخلصان در نزد کلوب ها تأسیس شده است. یکی از ویژگی های این آزمون است که این از حاصل همین آزمون بود، یعنی که 19 فن کلوب یا اینکه گروه مخلصان در نزد کلوب ها تشکیل شدگی است عملی میکند. مقصد از برگزاری آزمون مذکور بلند برداشتن فرهنگ مخلصی،
таҳким бахшидани равандҳои маркетингии клубҳо бо ҷалби мухлисон ва дар маҷмӯъ яъне сатҳу сифати мухлисӣ ва фарҳанги мухлисиро дар футболи миллиамон баланд бардоштан аст. рӯзи 29 пас аз семинаре ки бо комиссарон баргузор шуд, ҷаласаи вижа буд бо ҳайати комиссияи озмуни мухлиси беҳтарини сол. дар он ҷо албатта мулоҳиза ва мушоҳидаҳое ки аз нимаи аввали мавсим буд баррасӣ карда шуд ва дигар масъалаҳое ки барои умуман баҳодиҳии як гурӯҳи мухлисон дар бозиҳо анҷом дода мешавад ба ҳайати комиссия гуфта шуд ва мулоҳизарониҳои зиёд буд. ва мо умедворем ки мухлисони азизи мо аз ин озмун баҳраванд мешаванд ва дар ниҳоят яъне ки дар анҷоми мавсим беҳтаринҳо муайян мегарданд ва аз фурсати муносиб истифода намуда аз тамоми мухлисони бошгоҳҳои лигаи олӣ ва лигаи якум даъват ба амал меорам ки дар тарвиҷ ва баланд бардоштани фарҳанги мухлисӣ саҳми худро гузоранд. албатта аз бетартибӣ ё ин ки корҳои пасте ки дар раванди бозиҳо ба қайд гирифта мешаванд худдорӣ кунанд, чунки ҳар як амалкарди мухлисон сабт мегардад, ба назар гирифта мешавад аз ҷониби ҳайати комиссия. баъд умедворем ки натиҷаҳои хуб ин фан-клубҳо ё ин ки гурӯҳи мухлисон ба бор меоваранд ва дар охир ғолибон ё ин ки беҳтаринҳо муайян мешаванд. дуруст аст. субҳон мана ҳамин фаъолияти фан-клубҳо чӣ гуна мониторинг карда мешавад аз ҷониби ҳамин комиссионе ки таъсис дода шудааст? чунки албатта чӣ гуна ки гуфтем ин раванди тӯлонӣ аст. дигар ин ки албатта мухлисон ҳайати комиссия чанд нафаранд? мухлисон ҳазорон нафаранд дар варзишгоҳ ба виҷа дар бархе аз бозиҳо. чӣ гуна мониторинг карда мешавад? бале, раванди мониторинги фаъолияти мухлисон аз ҷониби ҳайати комиссия аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ, яъне ки дар назар дорам гурӯҳҳои мухлисоне ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ Telegram, Facebook ё ин ки дигар сомонаҳои расмӣ ба қайд гирифта шудааст назорат мешавад. ин як тарафи масъала. тарафи дигари масъала аз ҷониби комиссари бозӣ худи рафтор ва бархурди мухлисон дар вақти бозӣ ё баъди бозӣ ё пеш аз бозӣ ба назар гирифта мешавад албатта. ва яке аз меъёрҳои муҳим ва аввалин дараҷа ин рафтори мухлисон дар одоби мухлисон дар рафти бозӣ аст ва баъди бозӣ аст. мутаассифона дар баъзе бозиҳо ва дар баъзе ноҳияҳо чиз зиёд ба назар расид ки мухлисон баъди бозӣ футбол як худ бозӣ аст, дӯстӣ аст. вақте ки дастаи мизбон озим ё ин ки вориди фалон ноҳия ё ин ки шаҳр мешавад, бояд мухлисони азизи мо як одоб фарҳанги хуби худро нишон диҳанд. мутаассифона мушкилиҳо ҷой дорад дар ин самт, яъне самти каме коҳиш ёфтани ахлоқи мухлисон ба назар гирифта мешавад аз ҷониби комиссари бозӣ дар ҳамон гузорише ки комиссар таҳия мекунад. албатта шумораи мухлисон низ ба назар гирифта мешавад дар асоси секторҳо. тамоми варзишгоҳҳои мо ҷойҳои нишаст ба қайд гирифта шудагӣ аст бо тақсимоти секторҳо ё ин ки зонаҳое ки минтақаҳое ки дар варзишгоҳ ҷудо шудагӣ аст. яъне ки шумораи мухлисон, рафтори мухлисон дар сомонаҳои иҷтимоӣ ва рафтору одоби мухлисон ҳангоми бозӣ ва баъди бозӣ ин аз критерияҳои асосӣ мебошад. албатта ба роҳ мондани фурӯши чиптаҳо ё ин ки билетҳо дар бозиҳо ва шиорҳо, замзамаҳои хуб, дубайтиҳои хуби мухлисон дар рафти бозиҳо ин аз тарафи дигари меъёрҳои асосии ин озмун мебошад ки бояд мухлисони мо ҳамин паҳлуҳоро бисёр ба назар гиранду яъне ки рафтори хуби худро дар бозиҳо нишон диҳанд. бисёр хуб. инак соли сеюм аст ки мана ҳамин озмун баргузор мегардад ва чӣ гунае ки дар боло шумо зикр кардед, албатта ҳадафи баргузории ин озмун як навъ таъсири мусбӣ расонидан ба фарҳанги мухлисӣ мебошад. ва то ҷое ки мо шумо мушоҳида мекунем, агар хато накунам, ҳамин чиз албатта кор дод ба қавле. бале, ин аллакай чӣ гунае гуфтем соли сеюм аст ки озмуни мазкур баргузор мегардад. яке аз паёмад ё ин ки натиҷаҳои хуби ҳамин озмун ин буд ки
солҳои пештар бисёри варзишгоҳҳо ном намебарем, бисёри варзишгоҳҳо аз бо рафтори бади, яъне ки одоби бади мухлисон, яъне ки баъзе даъвоҳо хархашҳо дар вақти бозӣ, яъне ки баъди бозиҳо рух медод, ҳамин чизҳо аллакай хеле коҳиш ёфтааст, ё ин ки аз байн рафтааст. мушоҳида мерасад воқеан. бале ва гуфтан ба маврид аст ки шумораи мухлисон низ зиёд шудааст, хосатан дар бозиҳои хонагӣ ва сафарӣ клуби футболи Равшани Кӯлоб, ҳосилоти Фархор, ҳатто клубҳои футболи Хуҷанд яке аз пешгомҳо мебошанд. Дар Лига 1 бошад клуби футболи Ҳулбук, клуби футболи Сарои Камари ноҳияи 5 пешгомҳои ин озмун мебошанд, яъне ки мухлисонашон бисёр мухлисони ашадӣ ва бо ихлос ҳастанд, самимӣ ҳастанд. бисёр хуб, албатта боварӣ дорем ки ин натиҷаи хуб хоҳад дод ва фан-клубҳои беҳтарин мукофоти худро албатта хоҳанд гирифт. Субҳон, як масъалаи доғ дар футболи мо албатта ин масъалаи доварӣ аст ва то ҷое ки мо иттилоъ дорем, айни замон чанд нафар аз доварони мо дар Ӯзбекистон таҳкими таҷриба мекунанд, дуруст аст? бале, самти доварӣ дар мо чӣ гуна гуфтед, якам камбудиҳо ҳаст дар ин самт. Албатта сол ба сол сатҳи доварӣ хуб мешавад, маҳорат ва малакаи доварон тақвият меёбад, таҳким меёбад, такмил меёбад ин соҳа. барои маълумотатон гуфта мегзарем ки дар моҳи июл ки вақти равзани гузариши тобистона буд, яъне таътили тобистона барои клубҳо эълон шуда буд, дар маркази техникии Федератсияи футболи Тоҷикистон воқеъ дар ноҳияи Варзоб 10 рӯз барои доварони дараҷаи фифа ва дараҷаи якум бо шумули 90 довар бо ҷалби мутахассиси хориҷӣ семинарҳои густурда назариявӣ ва амалиявӣ анҷом дода шуд. баъд аз он доварони дараҷаи 2 ва 3 дар худи ҳамин маркази техникӣ низ ба семинар ҷалб шуданд ва алон бошад дар ҷумҳурии Ӯзбекистон доварони дараҷаи фифа, яъне ки дараҷаи элитаи мо бо ташкил ва баргузории Конфедератсияи футболи Осиё семинарҳои 10 рӯзаи худро анҷом дода истоданд ва рӯзи 8 август ин семинарҳо анҷом ёбад ва мо гумон дорем ки нимаи дуюми мавсим, яъне ки бо доварии хуб анҷом ёбад. Ин умеди мост. бисёр умеди хуб аст. бибинед Субҳон, дар ҳамин ҷо як нозукӣ аст. албатта мо шумо хуб медонем ки ман ҳамин вар як чизи вижа аст, як чизи нав аст, на ин ки барои футболи мо, балки барои ҳама футбол дар олам як таҷрибаи нав аст. албатта нозукиҳои худро дорад, ин қадар нозукиҳо дорад ки мо дар раванди албатта чемпионатҳои мухталифи ҳатто чемпионати ҷаҳон ҳам дидем ки то кадом андоза мана ҳамин ба қавли тафсиротҳои вар метавонанд ки тақдири як гол, тақдири як ғалаба, тақдири чемпиониро ҳаллу фасл кунанд. хуб, аз нигоҳи шумо ҳамчун як мутахассис, ҳоли ҳозир доварони мо 100% ба ҳамин чиз балад шудаанд ба қавле ё не? ё ин ки албатта тақвият мехоҳад дониши онҳо, зеро ки аз як ҷониб албатта доварони мо, фаъолияти онҳо, аз ҷониби дигар фаҳмиши мухлисон ки мутаассифона на ҳамаи онҳо ҳамаи нозукиҳои тафсиротҳои варро медонанд. системаи вар, яъне ки дар футболи умуман муосир агар ҳарф занем, шояд таърихи 6 ё ин ки 7 сола дорад. 6-7 сол ё ин ки 8 сол пеш дар футбол ин чиз роҳандозӣ гардид. албатта системаи вар барои коҳиш додани хатогиҳое ки бо омилҳои инсонӣ, яъне ки омилҳои доварон дар худи дохили майдон рух медиҳад, барои ҳамин чиз аст. ва мо низ дар чемпионати Тоҷикистон аллакай 2 системаи вар харидорӣ кардагӣ ҳастем ки дар бозиҳо сафарбар мешаванд. фикр мекунам як тавъам байни технология ва байни худи инсон бояд бошад ва ҳаст ва ин чиз ба назар гирифта шудагӣ аст. агар дар системаи вар гап занем, доварони мо низ аллакай соли 5 аст шумаст бо ин система ё ин ки технологияи вар корбарӣ мекунанд, сару кор доранд. хеле сатҳашон хуб шудагӣ аст, аммо як нуқтаро бояд фаромӯш накунем ки омилҳои техникӣ низ дар ин кор
бисёр бисёр نقش می‌بازم. بله. нақши асосӣ بله، доранд. بله. масалан агар мо қиёс кунем чемпионатҳо ё ки қаҳрамониҳое ки дар давлатҳои абарқудрати футболӣ баргузор мешавад, дар худи як майдон ё ки варзишгоҳ аз 16 то 28 то 30 камераҳо насб шудагӣ بله، ҳастанд. بله. мутаассифона дар мо якам камбудӣ ҳаст аз ҷониби мисол техникиш агар بله، ҳарф بله. занем. ин чиз бисёр таъсири хуб дорад ки ҳамун қоидавайронкуниҳое ки нисбати як футболбоз ба қайд гирифта мешавад, бояд аз ҳар зовия ё ин ки بله، بله. рақс мегӯянд بله. нишон дода шавад. ҳамин чиз дар мо якам яъне ки самти техникӣ, таъмини техникӣ камбудӣ ҳаст, ки дар қарор баровардани худи доварон ҳангоми қоидавайронкуниҳо якам таъсир мегузорад. بله، بله. вале доварони мо умед дорам ки кӯшиш мекунанд бо тамоми таҷриба дар вақте ки қоидавайронкуниҳо дар дохили майдон ба қайд гирифта мешаванд, кӯшиш мекунанд, яъне ки то дараҷае ки ҳадде بله، ки بله. таҷрибаву кӯшишу тавоне ки доранд мисол ҳамин чизҳо рад шавад. بسیار خوب. سبحان ما در روند صحبت چند مراتب ذکر کردیم درباره روزنه ترانسفری که همکنون انجام شد. میخواستم در این باره ما و شما صحبت کنیم. خوب، البته با انجام شدن روزنه ترانسفری ما میبینیم که در هیئت دسته ها خیلی لیگنرهای زیادی پیدا شدن. من میخواستم در این باره ما و شما صحبت کنیم. البته هر دسته رو نمیخواهم که مثلا ما در علاهیدگی شرح و توضیح دهیم، اما در عموم در شماره چگونه هستند این لیگنرها، از کدام دولت ها بیشترن، به قولی که از کدام بازار، ما به کدام بازار بیشتر توجه داریم دسته های ما؟ равзанаи гузариши тобистона ки моҳи июл барои дастаҳои лигаи олӣ лигаи якум анҷом шуд, тамоми дастаҳо, клубҳо яъне ки бармаҳал тонистанд дар вақти худ бозингарони навро ба ҳайатҳои худ ҷалб кунанд, ба истиснои ду-се дастае ки дар лигаи якум аст бо дигар сабабҳо. имрӯз шумораи мутахассисон ва бозингарони хориҷӣ дар футболи миллиамон дар чемпионати миллиамон ба 119 нафар 117 нафар мерасад. ин дар умум ҳам бозингарон ҳам мутахассисон? бале, дар умум 19 мутахассиси хориҷӣ аст ки дар бошгоҳҳои лигаи олӣ фаъолият мекунанд ва ҳудудан 98 нафар бозингар. садрнишини давлатҳое ки бозингарони инҳо бисёртар ба ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб шудааст, ҷумҳурии Узбекистон аст, ҳамсояи кишвари мо. баъд аз он Гана, баъд аз он Камерун ва маҷмуан ҳудудан аз 18 давлати кишварҳои дунёвӣ дар футболбозон мутахассисонашон дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд. ман гумон мекунам ки дар ҷалби бозингарони хориҷӣ клубҳои мо таҷрибаи хуб доранд, аллакай солҳост дар ин самт кор мекунанд бо оҷонсиҳои хориҷӣ ва легионер мегӯям ки бозингарони хориҷие ки ҷалб шуданд ба ҳайатҳои клубҳои лигаи олӣ самараи хуб медиҳанд ва бачаҳои мо бозингарони маҳаллӣ аз онҳо меомӯзанд ва ин радобадалҳое ки умуман анҷом шуд ҳосили хуб бояд диҳад, чӣ дар чемпионати Тоҷикистон ва чӣ дар бозиҳои байналмилалӣ клубҳои иштирокчиамон дар ҳайати ё ки таҳти васояти конфедератсияи футболи Осиё дар назар дорам клуби футболи Истиқлоли шаҳри Душанбе ва Регар Таъдади шаҳри Турсунударо. дар лигаи як ҳам бошад бисёр трансферҳои хуб анҷом шуд. албатта бозингарони маҳаллӣ аст дар он ҷо, трансферҳои дохилӣ ҳастанд. бале, дохилӣ ҳастанд. клубҳо тақвият карданд яъне ки сафи бозингарони худро ва рақобатҳо бисёр нағз ҳаст. бале, бале. агар мушоҳида карда бошед ҷадвалҳои лигаи олӣ ва лигаи якумро, дар он ҷо яъне ки таносуби холҳо бисёр нозук ҳаст. бале, бале. аз зинаи 1 то зинаи 5 як таносуби нозук аст, яъне ки холҳо бисёр наздик ҳастанд. як даста метавонад, бале, ва аз зинаи 5 то зинаи 8 ҳамин хел холҳо бисёр қариб фарқкунанда нестанд. бале, бале. субҳон як чизам мушоҳида кардем ки солҳои охир таваҷҷӯҳи дастаҳои мо ба аврупо ҳам нигаронида шудааст. мебинем ки имрӯз ҳам аз Русия ва ҳам аз Украина ва ҳам аз Булғористону масалан ҳам аз Беларусияу ва масалан ҳам аз бозори Балкан ба қавле ки бозингарон ба чемпионати Тоҷикистон даъват мешаванд. бале, ва як нав тавозуне ҳаст. ҳатто
مثلا سال پیش در سالهای پیش بیشتر گانا بود و بیشتر مثلا همین قولی که قطعه دیگر بود، اما قطعه اروپا هم حال حاضر نقش دارد در چمپیونات. بله بله، قابل ذکر است که از جمهوری اوکراین حدوداً 14-15 اگر خطا نکنم بازیگری خارجی است، اونها در جدول در زینه چهارم هستند از لحاظ بازیگران. از سربیا هست، از یونان بود، حتی از برزیلیا با دریا داشته باشد. اگر کلوب مرکزی ورزش ارتش در نیمه اول جلب کرده بود متخصصان و بازیگران خارجی را. این روند البته سال به سال خوب می شود. کلوب های ما، متخصصان ما، مسئولین ما، دیرکتوران کلوب ها، راهبران کلوب ها، یعنی که سال به سال تجربه خود را بویتر و غنیتر کرده ایستادن. با چگونه گفته گذاشتم، آژانسی های خارجی، اگنت های فوتبالی، یعنی که کاربری نغز رفته ایستاده است. من گمان میکنم که یک 5 یا اینکه 6 سال پس ما یک زینه بهتر و نوتر و خوبتر میرسیم. بسیار خوب. و سوال آخرینی که داشتم صبحان میخواستم درباره تقدیری همون دسته های بگویم که همکنون ورزشگاه هاشون اندک بند میشوند و بسته به چاره‌بینی های در پیش ایستاده. خب بازی های این دسته ها در کجا برگزار میشوند؟ البته ما امسال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان داریم. این ایدی ملی، ایدی عمومی ملی تمام تاجیکان جهان است. همه انتظار هستیم، بی‌صبرانه باست. بله، اگر به یک کلمه گفته گذاریم، تمام این پیشرفت فوتبال ما، تمام ثمره‌ای که در فوتبال ما روز افزون است، روز یعنی قدم به قدم ما گذاشته ایستادیم، از ثمره همین استقلال و تنجی و آرامی است. بله. یعنی که پیشتر تاجیکستان در جام جهان که اشتراک نمیکرد، چه بین نورسان جوانان باشد، اما ثمره استقلال است که دستای نورسان و جوانان ما بار چهارم است که در جام جهان اشتراک میکنند به حیث تاجیکستانی صاحب استقلال. یک موقتا یک مدت بعضا ورزشگاه ها با سبب با سبب برگزاری این عید عمومی ملی، یعنی روز استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بسته می شوند. اگر در نظر داشته باشیم ورزشگاه مرکزی شهری کولوب، ورزشگاه وخش شهری باختر و ورزشگاه 20 سالگی شهری خوجند. در شهر خوجند ما مشکلی نداریم، چون که اونجا دیگر ورزشگاه است به نام اسپیتامین یا سپارتاک. بازی های دسته های پرواز و خوجند و اسخط در آنجا برگزار میشوند. خب دسته های روشنی کلوب و وخش شهری باختر باشد در مرکز پایتختمون، ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه با یک مدت موقتا برگزار می شوند. یعنی که در نظر دارم شاید 2 یا اینکه 3 دور باشد. تشکر. البته باور دارم که مرحله دوم چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال هم در سطح بلند و بالا برگزار خواهد گشت و ما و شما البته از آن باز در برنامه فوتبال نتیجه گیری خواهیم کرد. الان باشد برای شما عرض سپاس برای شرکتتان در برنامه ما. دوستان عزیز، در همینجا برنامه فوتبال تاجیک به انجام میرسد. خیر.